twasakidila kudi betu bonso baba tulonda mubulo babujima yenu baba nanga chisanji cha Frank Chola wetu tunuela twasakidila lelo kuchigolugolu Frank Chola nkayenda bwa kuno kwachila mujimu bagulumpa bakambani lundunga luhye mujulu vija mukulu wakahya muhongo bwalo akafuka bantu ndonga mwa lelu ndonga mwa habwendi ndonga mwa kachakacha bwalu tudibakidila honorable sénateur Ogilunga Chivuila Anyi mukulumpa wa pesa ni jibala wasu bwani tuyigila nenda mundongamu ahita henda mu chisanji cha Frank Chola wetu bwani kwetu kakujimini bwatumanya chichi hitakana mumunyingu nchini ne tuyigila ne honorable sénateur Ogilunga Chivuila hamwanda wa nzembo ya kutubitubiji tuyigila kabiji bwa nzala iji mukasai ne bwa mai kaji tumulondai na ko tunela twasakidila mbulo babujima Roger Malao mu Bruxelles tumwela twasakidila limwenza bwani tweta ko kumushindo wa ya kenza ndonga mu mwineo twela patient kazobu mu États-Unis twasakidila ma mukamwanye Mishka mu France twela kabije mukulumpa Mathieu Kande mu Canada bwa moyo mulenga ni bana betu bakwa batu bamani hanje nkutumina kakesa kwejimbila lama munda ni nzambi weba wetu aho tukubigira ni ngaini même avion subidambi nkumbana kudi bantu bari bambikila boss bari bambikila vie bari bambikila honorable sénateur bari bambikila sénateur bien sumbi nkumbaina mena matukwandi honorable sénateur Eli wa Kasai Oriental. Twasakidila honorable sénateur disanga jabumba kwa kidila nutujomba twani twa Frank Chola wetu chisanji cha mu YouTube kidibalonda bula babujima kudibalba bonso kaji kudimumbushimai tumulo kwenze chini ouais mumbujimai ndimulo mudimu wanyu wa bu parlementaire donc sunudi manyeni Sénat chambre muibidi wa institution muibidi wa ditonga dietu tombani après présidence de la république udikulo parlement mais parlement wetu udini ni chambre ibidi ba mubikila ni parlement bicaméral tombani chambre basse ou di assemblée nationale ni chambre haute wa bakulumpa bampesa ni mabala bariba bikila ni sage mu français mwikala Sénat bujimai wa kushinta diminu ndi musangana depuis kachangalo ku hier ni lelo ndi musangana muntu muhelu ja mitandi tanu ya nshima bako aputoni mwanda muteketa mwanda mukuru mema kuchena mumvoto ndindie hebeja bantu ni nundudia ngombo achinga bantu bari bangambile ni ndi mweza une semaine 2 semaines chimudia nshima to ndindia no bilunga sulima ni mulubo wakabamba yeye chitunshima donc bintu bini ngambe bantu bako barimo kuseka bamuna buni ndingeza comédie mais chena chitu comique to ndingambila mo mubwalu bukala bwa chabushu donc umuna ni muntu amba ni mtundi anumangeye ngaladila donc nduntu abukula ukavuto ni mu 11000 bambi ni pinde wa weki 8000 donc c'est $5 donc c'est terrible hein? Donc muntu mitande tu yamine na or même toi tukesa bokujikija no tubidi c'est tout un problème mais yamine na muntu jwa itanu isambo usagidila kabini lo sahamu to donc c'est que umono muntu enza rappel voilà et yo bobwalu kumpala bwa matala buju wakula bukala bwa kumpala ninganda munanu kuikala parlementaire kini bidibi kuesha buko keshwa shadi hampala mikenji to tetu bonsu ni fumo di tunga tudiana mwishi mwa mikenji donc mwishi mwa constitution tout londa chi di constitution to ambile bantu ka bedi imagine na chete tout ba kuila donc tout toujours en désordre tout ba dia kula to ku di procédure ou di koko mikenji ni mei idi tout régir het ba chibikila ni règlement intérieur bok kubambila ku di kokis wa assemblée nationale uvomuya bwa lutte tout chi di tout installer ma organe nchingani ya mu parlement organe il dit par exemple mudima groupe provinciaux groupe parlementaire groupe politique nima commission permanente
tout est bien installé. Alors, qui soit député national, il y a comme on a premier ministre, on a quelques ministres, solution ou dit en cours. Tout d'ici là, ni tout cas qui soit Sénat, ni tout dit sangish. Nous batangi là, ni nous mona ni exécutif, ni moulo kune ko exécutif qui est sur place to. Ou du coup Kinshasa a nous boama contact ou on soit wow. Malo anaji kabe di menjini bantumba somba tana na to. Bo bolo budi butangi la bwanzembo. Mais ndini ordre de mission. Ndini ordre de mission moi officiel signé par le président du Sénat Alexis Tambwe Mwamba, initié coup du premier vice-président Sami Badibanga, mututuma kunekweku, bolu mu groupe politique katuni malo couleur ya un FCC et un kashto bitu intérêt wa Grand Kasai. Tudi mu mission munemu, nous ba mona kachato alo malab. Tudi ba tenir réunion ni directeur provincial wa SNEL, ne nouveau koko, les leweo. PCA, SNEL, Alain Atound, Wafik, Dilo le dit de 17h30, toi j'ai 19h30, toi j'ai tourné, ou inspection, ou ligne à Sénat, toi tenir nenda réunion à peu près 1 heure, malaba, et moudi inda dialel, tu vois comme on a un vice-gouverneur, ou douenza intérim ou gouverneur, malaba, mou 10 heures, tu dis qu'il y a une réunion, ni vice-gouverneur, et puis tu dis tumbuka, tu dis tu ya. Tuya kuchibwe mutu di tetu tu di organe de la loi tu di tetu kiba tuba légiférer ma loi kiba di benzami kenji ni meya ditung alors tetu tuenza réunion wetu ni ba autorité ba sasim kabia kulomba ni benesnel bikala kokoto butu kwebu ne ba mona ku téléphone di mubikila DG wa sasim mais ou di ko inverse ou empêcher numéro ya Alexis Chidipi ou di cordon muhiamu ya wasasim ngabi kidi ma numéro on suma kanga ngabi kidi mukalenga Jean-Marie ou tout collègue wenda benzenenda mudimu na mwambile ni tetu tu ya malaba ku sasim bo tetu ko échanger nenda bo mila yivo bala ya province ni baturesha ni batire ligne wa tubidi sur 12 MW ni ba fila 4 MW. Bantu badi bakeba ni tuenza mudimu bishi tubanga di tuta bantu mfimbwa to studi tuenza mudimu ni bantu bina ba sentir partout mo buni muita bantu bina ba sentir ni to mwenjo mudimu wa hechi mudimu tudi munemwe même ki nudi bamona nenu kayen même ki chef wa délégation tudi ni membre collègue wani estimé collègue honorable Hippolyte Mutombo tudi nenda mu délégation et puis tudi ni chargé de mission wa premier vice-président wa Sénat Sami Badiba ambol tu vas m'okulonenda mais mudini midi miko abu kikuturesha chargé wenda wa mission muturi balu mudi muturi tuwenza tudi tuwenza la mo me bobu kabena mokuita bato en dehors wa cho church ngari mana ku initier question écrite remove ku di ministre wa portefeuille me bangambi ni faut changer tout ku di ministre wa travail bo social wa bena sasim nuriba ma ebilumbi vana bibena sasim kuneko mafutuma bi badia bibi balala bibi bintu bien so nkamana ku initier procédure nayi ay kala banganda munaka bibi kumbana to tutuyemu question orale avec débat yobi ka bibi kumbana to enquête parlementaire tudi ni problème wa miba mwa bewe bantu mon suma ya problème wa miba ndi mutangi di la gouvernement central ye kay mwanga ta responsabilité yenda to même ndi koko ni ba collègue ba imba ko abu François Mwamba Sami Badibanga tout kokola kabiti question écrite ou bien tout l'omba directement enquête parlementaire tout le monde miba tout enza mudi moi donc tout dit tout enza mudi en dehors wa cho church ngamono bantu badibadila bwalo bwa chalo ka echi chalo cha mbujima chishala nunkwewe ndini question écrite unka mana kufundo ndi mu préparer mais chena makuituma to kudi transport interurbain mudi ku Kinshasa ni to interpeller ministre wa transport bana betu bikala ni lutur surtout même ni ngakula bwa musena tetu voni retard butetu babanga sena konsko ba iba suspendre sena to nko même tunka muye mutanchi mula removani bantu bari bangenzi jaboni wamanya dossier sensible nukunu même ni mwana mulum mukala wanyu dini 20 ans chindi mo kuchida nchenga malo so abula bandi mwana kuwenza na shimeme chimwenza on suto mais 50% malo abula bandi mwenza ndimo ko etabo ko bolukai mbimpa bana betu bamanyani
Chena député provincial to. Chena député national to. Montom ki mutu biumvundu vita. Même ndi ujuba bigile ni mukulumpa mpesa ndi bala. Chambre wetu bu français ba deba mbikile ni chambre de modération, chambre wa distinction. Wa bakulumpa bampesa ni mabala. Wewe kama mwana mukulumpa wampesa ni dibala mumuso kutanda ni muntu. Wewe kama mwana mukulumpa wampesa ni dibala mumuso to. Kadi chibi mukulumpa wampesa ni dibala tuwenza ye mudi mumuishi. Nazo sala musala ya furumi ndingeza mudi mwa furumi. Biosu bini munu tela mwabesi mudi mwa eske nuva bimanyai. Nous n'avons pas de temps pour les réseaux sociaux. Nous avons des jours où nous les réseaux sociaux. Nous avons des bindi. Nous avons des difficultés à India. Nous avons des réunions du directeur provincial ou SNEL. Nous avons des visites. Nous avons comprendre pourquoi nous avons des zembouto. Toute population qui a makala tout l'omba chin tout est contraire tout. Tout lequel a muchima wa câble. Frank ndinkwambile ni zembu idi kulekela ya miba ya enerka ya SNEL idiko mioter bitema bito automatique ni balancer ma photo abantu ni bamona ni PCA Alain Atundu wa SNEL mais tout ni 24 km wa éclairage public udumona mien d'unité mamungilem 24 km kadini yende la muchinga munshinga shinga yonsu miba ngushala no 4 km 20 km yonsu miba achachi ki bo éclairage public tu yampine mo alimentation ya manzu tangila wenka yebo kumbukanu SNEL toni mama yemu muchituka blanc gushala no mapoto tangila masangu mubaser toni ni kubobile est-ce que kuchirika bidi makable byonsu mbiba zembu ni endela muchingani myotera ilimo kunyanguka diba yitemesha udumona ni nshinga kayena kokuto bitu byonsu abi kakuva mubukale ngambo bubushala est-ce que nous vamos na bantu bendele mina malwa na kwa odumu vanye mais bamona ni risque kai turitwanga ma dossier sensible tout le tubuela mubyo ni moyi mukola bantu bangata lutulu ndi mwenza face à face mudinda mu français ni mbambile ni bangata malabo en patience kaba jingi boku ditacha ba tout le monde ko kwenza une procédure we mu mwenza bibi badi ba rejeter. Il faut tout moins abîme. Tant il a dit moins question écrite. Même moment ni pour social, il faut qu'on interpeller ministre au portefeuille. Or il fallait pas qu'on interpeller ministre au portefeuille, il faut qu'on interpeller ministre au travail. Nchingani nous bantu bikala pressé to batule surtout même mbamanya courage untunenda. Bante kel ndingeza mudi mulutu. Ndi sir ma dossier 11, ndi mu dossier ya madimi, ndi mu dossier ya ni 6 questions ni babi médiatiser ni nous mona même mpita kumpala ku perchoara ko mbala ma question écrite anito ministre musomba ko kuluseka question orale avec débat ministre musomba interpeller ba ministre ba mu gouvernement ni ba interpeller bon souvent nous dine nous mona même aka kulumpa ka budim ni interpeller en atailutu donc tout est que mena bwani nzembo ya kuchibwa ndiba gwela mu mujana papa chakumpala il faut tout lomba vice-gouverneur malaba tout comme on a nenda beaucoup sensibiliser population ni baleke la kuikala biban shinga ya nzembo na shibo banga tanzembo ya ibo bayiko bantu ni bakiba kabiri shinga donc ni to alukila mbubolo bumubu tulekela bolo bantu ba di biban shinga ya nzembo ba criminel kimba maye muri bakengesha communauté to nenu communauté anu kiba shinga ya nzembo anu neno amnudila ni insécurité oduko kuni kako na nzembo to ani munu vuje bolo 20 kilo tetu tu vatu ville ou di éclairé 24 km mais kushala no 4 km ku di éclairé wetwao jina jani Frank Chola ndi mufwa tudi wakalanda musenga wa bindi dimbi mubitachi wa dipoku ndi muditunga dia kongo wa mungalata nanga mukasai ndi mwenza tudi ombetu mutu ipachiletu
kuzanjika nyika dilu ya baluba kuluisha bundu bwa mwakulu wa chiluba kumanyangana baluba bonsu vakuikala bamwe kwambuluishangana twetu bonsu lumono lwa tudiombetu ndo kwambuluisha baluba bonsu badi bamwangala kabuloba bujima watuikala pamwe ni nyika dilu ya kwetu wakubenga kuhwamoyi kwetu kundela kwetu nkukasai mu province wa Kasai kakudibitala bijanza kusama province udi munkachi mwaditu mukosolola kacha kuchidi mucha binunu bibijine dikumini chitanu mubitu fa bisatu Kasai Oriental Lomami ni Sankuru badi mom bwabia falukama makumi chitemene mwanda mukulu mbaluba badini nika jilu yimwe mwakulu umwe ni muji umwe province wetu mubanji mujama fer malakit kadi badi mu province eu mbalanda bafela bachaye bena kongu bonsu kubulanda bwabo byonso ebi mbifumina kubulombo di bubi bwakale lukota ni kubenga kumweka kwa mbongu kibwalukai bena Kasai mba mwangala mundonga muyetu tuditwakula bwakutanta kwa bena ntanda nensombelu mwimpe mu Kasai mutoke Kasai kakudibitala bijanza kusama katofeketu kabuloba kadika yamvula kengelela njingenza documentaire ndonga muya ngika dilu ya kwetu bya kuseka sendema ngumu anyi maluba umwakulu wa kudibela chiluba cha bankambwa malongesha mumanai mianda ya lelu anyi mapya mianda kabu idienzeka kwetu Frank Chola wetu ntujomba twahaluntandala mu YouTube tudidishinga ni jikwachisha dienu Frank Chola wetu ntujomba tujitukumwila mu Kasai Oriental bonsufamu bwakuzanjika kwetu kakujiminyi mwamba baluma mwamba bakaji Frank Chola wetu bonsu 20 km yonsu muipa achachi mwa éclairage public kadi tu yapine ko alimentation ya manzu shika ni yendela nzembu idi ko kumumi ba ya SNEL idi kumbana ko alimenter éclairage public ko eshabantu mai idi kumbana ko sheni ba abonné et puis ni bantu bina bikala ni kiltiro kufuta nzembu kiltiro kufuta nzembu mune mukena koto bali bamba ni okumuka mbuku di nzembu ku frontière kampana me bantu bani ni kiltiro kuba Congo bantu badi ni kiltiro wa kufuta nzembu badi bafuta nzembu wamanya chilumbu cha nzala mema ndi sénateur chena mwaku kulo kusomba akaba ka exécutif gouverneur wa province uribumva me chibi tetu nini wetu mushindu turi tumubel uribumva bwani enza nuku me ba anu bantu bakulumpa asibambila ni mwena chilema batu ba mwenza bishi batu bambelela mu bantu ato mona ni kenu umvo biturite tumwambile to surtout même ndini makanda ndi ngakula mwabe bwalu même ndi mukusungula chanana remove même ndini ka même nenu nubampesha manda men nenu kumpesha kadi manda ni musungula même kumusungula chanana donc ndini droit wa même kumukontrôler ni kufika diba ikala yun voto si ni kukala question écrite ni question orale avec débat interpellation ku Sénat ye kulo ikuitabai chinto chachi badiba bikile ni kokis wa Assemblée nationale kimbamba ni kokis wa Assemblée nationale ni Sénat bubo bamba Sénat kaba iba monato ba mokumvu tetu tu chidi tu installer ma organe mais Assemblée nationale uka mujiki jamidi muyenda yonsu tetu tu chidi ni tuchidi tuenza midimu tukabajiki jama groupe commission permanente katona banjiku itekato kokis tukadi bamana kumwenza mechitichishala mpindembo tetu tuvoba rate dialumingu dishala kidi tuvomo kwenza réunion wa kokis wa Sénat ni kokis wa Assemblée nationale bwako aider population wetu mais honorable bâtonnier mukendi wa mulumbo voni chaku voyager ye kumbikile iku reporter bana betu ndimona chichibatachisha mudimu tuli tuwenza no mudimu kere bo kuwenza mudimu kadika bedi menjini tudini meini mikenji tudini chiliba bikila di règlement intérieur mudimu tuwenza selon ma article constitutionnel adimu règlement intérieur kwa mkwenza chinto atuto fumo wadi tunga mwamba nitofuila bantu bonse lusa bavubenza mudimu bibi pinyi wewe heba lelo
honorable sénateur, on voit. Il faut nous voir, il faut moi dit tout. Faut moi dit tout ngamba ni cha kufuye malo akalato. Faut moi dit tout ngamba nuko kutoa ku campagne kenda. Adi muso kufuila muntu lusa ou fuila muntu lusa. Kadi adi musantir ni voit lésé mundi même. Kulo kutuma basalayi kagule ni nani kukosa shin kututo sente du fokoto neno bikalaba kututo wewe. Même mulekela chilumba sulu amba ni patron wanyi muchilekela. Uri mumva. Président de la République mwamba ni muntu kadien justice to muntu aya kutubadi kadi tubadi atumba tuteka to chinga tubadi tutekele chinga si tuteka bo bilumbu mu 20h kulo kukosa shinga ya bisanji kuinyanga kaja yonsu kutuma basalai bwaluvo ni basalai ni policier bantu basankani masungu la président Tshisekedi kutuma basalai mwabe kushibe ya mwenu yonsu di mwabe mishibe mu 2h du matin kutuma ngani ba gangster bakulo bukwasa bingoma mwabe bikala bashibe bikala banshibe ya memanyi bashibe honorable Eric bantu bangambile lelu ni lekela non je suis lésé justice na kosa chilumbu chetu tudi ni mena bantu bonso babenza malonso chilumbu chikadi ko auditora général ku Kinshasa wala kune kuva manevre abun RDT vous dites très bien, la preuve en est que tout le monde est un ministère Mijim. Rassemblement des démocrates tshisekidistes. Allié pire ou IDPS. Tout le monde est député provincial italien. Qui est vice-gouverneur, qui est sénateur, qui est bureau de l'Assemblée, qui est encore CBD, qui est un ministère Mijim, il y a défense nationale. Ministre délégué ou défense nationale et puis chargé des anciens combattants. RDT badi muntion sumwa budi ou du keba permanence mudi mumbujimai batu badi baya kuzair kudi permanence bia RDT bidi koku non ndi mbalumba ni bikala balonda information kwa budi mwenza chintu chimpa parce que kudi bantu badi hambelu badi kuma mputu kudi kuma États-Unis partout andi pita je kwa ni bikala ndisanga ya bunyi andi nulonda mwabe anu nundonda di mulo mune mission officielle ya pour prendre part mu tournée wa inspection wa malo nzembu ni en collaboration ni Société nationale wa électricité initiative mifuma ku premier vice président wa Sénat Sami Badiba. Monsieur honorable Eric. Odibim. Monsieur Fumwadi tu ngoko bantu ambani mwa humo ikasai. Bantu bo bakula bintu ya indila nwambila. Mu volonté wa président de la République. Kudi tutumba tuita buini tuloku neku. Mu volonté wa président de la République. Ma transport en commun ou du loku Kinshasa. Kudi une part ou du loku mumbujima yemu. Mu volonté au président de la République m'a recommandé directeur ou banque, directeur général ou banque. M'a recommandé ni ayikila ni gouverneur, moi l'on soit du gouverneur na odijinga ba moesha makutao. Remouvant et bibi ni no ambile même que du moulouesu que du mou institution. Donc après présidence de la République, tout dit ni parlement, après parlement, tout dit ni premier ministre ni gouvernement wenda. Après gouvernement central, tout dit ni justice, après justice, tout boit la média. Donc nous avons tout le ballon dans. Donc après présidence de la République, c'est-à-dire que ndi muluesu, ndi mona mudiba vundul. Numéro ya nyimva nai, envoie ya mudi mwa diamant, qui ndi nai toni lelo, comme sénateur. Donc mutuyons ou dumbikila, ou toi non pète. De 1. De 2. Ou du moment où dit moi ou du babikila ni oni question écrite ou bien question orale. Si mitubi nous préparer. Kou di ma recherche, il faut que ma journal officiel, il faut que ma loi organique a dit tout. Il faut que ba mitubi tabuni. Mudi mo buni. Mais andi mulo kunekweku, mwikala mu mission ndi ni temps, je crois que mbamo nandi mu ngenda communiquer nabo.
mu Twitter mais kabambini tu vas communiquer to balba bantu abunika bena mu Twitter to vont plutôt communiquer mu Twitter je crois Idriss ou tu mu Twitter vont mona mais mu Facebook tu vas plutôt ku communiquer to ndingamba nunkwewe ndimba ngamba ambileni mema ndi muntu udi ni distinction bantu ni bamona mushindu ngeza mudimu mbabanga déjà ku sentir bantu mbabanga di sentir déjà na shiku Kinshasa kwa badi mu parlement badi mu administration wa parlement wa Sénat badi ba sentir ni badi ba tombele ni muntu evoenza mabo est-ce que muntu e mwana mabo mais nous bama ni même administration ndi mu mubanga mundi emwe musi mu bureau bi administration bia ni office ADC administration ni mu mubanga mutanchi mul même ndi mwana mabo uvo bantu baboele mu bureau bia basanga na ordinateur bitu administration je crois que ndini ma classer a dit classer na bitu skinde luto donc même ndi muntu chena nyanza commentaire to bantu ni bamona mu di mu ngenza mu parlement mu 4 ans ou di mu chaleo ni bate amate bashilanga bicol bon mu maka on se mouton exception ou même OK ouais. Dans chaque cas il y a toujours des exceptions bamba ni oni bantu bon so bambivi mais ko hatuka no muntu ba mwamba ni e ukatui bato nous vamos mushindu ndingam voilà donc imundi même ndi exception wa mbena mabu acha chindi nchamba 10 heures kundi 10 heures loko ninkoesha $10 ninkoesha $10 kwa kula mema nkubandi kwambile nto anjanga ta 1000 francs eu tu Didi andekelu ndingambila population wa Kasai Oriental badi muditunga ni badi hambelo aditunga badi partout bangenza confiance kaba kufushibwa bundu to ndini 6 questions mu 6 questions moi mu 10 questions d'actualité avec débat mu 10 questions écrites mu 10 questions ndini bitu ninga interpeller ba ministre ba nu mona ni ba interpeller mu dina dieno anga ilu tulu malu ndinyana mu procédure dindonda procédure tudi tuenza mudi muntu yonsu uri mwishi mwa mikenji kakona muntu dikulu kwa mikenji to na shime mawenu ndi sénateur c'est vrai mais ndi mwishi mwa mikenji tosa kililo wabunyi dino la bonsu myo ya disanka ni munu nanga bikola wenu wa moyi mukola ndini bukitu uri muvwanyi nikala ni bowa tuvangenza question écrite wa sasimto baba ngambile ni dossier sensible et nous fois et si même nyanga lutoni mu mission ni mubanga bito depuis ngondu mwisambombo twasakidila wabo tusanka bikola bon sabatwela menji fils mukena wa mukena mu Canada twasakidila Théo Kabongo le Canadien impeccable ibana bitu bon sabatulonda twela kabili twasakidila kuje Gustave Kabu ya Bisoko mu Colorado luta tulutu jinalu lujalo abiamo ma caméra akwenzana mujimu ma ordinateur moi ba mwino akwenzela mujimu ba mujimu njingwenzela mwishi mwa muchi haje vululo kankasoma na shi mumitanda kadi toto baita kumwa kala twenza mujimu yo ani bureau bibien sabimpa bitamba balu binji jimbie bibino ambulusha nenu badi hambilu ha Kongo badi hambilu akasai nangu ele la go tsanje chimenji bwalusi mwena $1 mwena $2 na shatini ku $100 tuli la go kumenji ba ujumo ya kumpala twasakijira kaji abanya go kundonga moyo kujibana betu bakwa ani partager émission yo kujibana betu bakwa bajikaba ibalonda tu wetwao jina jani Frank Chola ndi mufwa tudi wakalanda musenga wa binji jimbi mubitachi wa dipoku ndi muditunga dia Kongo wa mungalata nanga mu Kasai ndi mwenza tudi ombetu mutuipa chiletu
kuzanjika nyika dilu ya baluba kuluisha bundu bwa mwakulu wa chiluba kumanyangana baluba bonsu fakuikala bamwe kwambuluishangana twetu bonsu lumono lwa tujombetu ndwa kwambuluisha baluba bonsu badi bamwangala kabuloba bujima watuikala pamwe ni nyika dilu ya kwetu wakubenga kuhwa moyi kwetu kundela kwetu nkukasai mu province wa Kasai kakudibitala bijanza kusama province udi munkachi mwaditu mukosolola kacha kuchidimu cha binunu bibijine 15 mubitu fa bisatu Kasai Oriental Lomami ni Sankuru badi momu wabiafalukama makumi chitemani mwanda mukulu mbaluba badini nika jilu yimwe mwakulu umwe ni muji umwe province wetu mubanji mujama fer malakit kaji badi mu province eu mbalanda bafela bachaye bena kongu bonsu kubulanda bwabo byonso ebi mbifumina kubulombo di bubi bwakale lukota ni kubenga kumweka kwa mbongu kibwalukai bena Kasai mbamwangala mundonga muyetu tujitwakula bwakutanta kwa bena ntanda nensombelu mwimpe mu Kasai mutoke Kasai kakudibitala bijanza kusama katofeketu kabuloba kadika yamvula kengelela njingenza documentaire ndonga muya ngika dilu ya kwetu byakuseka sendema ngumu anyi maluba umwakulu wa kujibela chiluba cha bankambwa malongesha mumanai mianda ya lelu anyi mapya mianda kabu idienzeka kwetu Frank Chola wetu ntujomba twahaluntandala mu YouTube tudidishinga ni jikwachisha dienu Frank Chola wetu ntujomba tujitukumwila mu Kasai Oriental bonsu famu bwakuzanjika kwetu kakujiminyi mwamba baluma mwamba bakaji Frank Chola wetu bonsu.